Pejabat negara memang luar biasa. Tugas tanggung jawab abot beli kira-kira. Setiap teliti rencana pemerintah. Awas saja terjadi berita fitnah. Pejabat negara kudu sing hati-hati. Buktikan citra di pegawai negeri, supaya rakyat hormat menghargai, tanpa terkesan di pecundang negeri. Jasa lan bakti tulung dihargai, aja dicoreng aja dikotori. Bakti berjasa kanggo negara, sing jujur aja dimanfaatena. Sira pejabat wis pasti ngerti, pasti ne paham sistem ilahi. Aja terjadi pejabat negeri, cara kerja masih kudu diuruki. Jasa lan bakti tulung dihargai, aja dicoreng aja dikotori.